Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balma babela jere fo ite menen ko fi arsa ka killa jiginte kayra ka foko ani mogon no rendez-vous ban ñonce o de le 17 mars le 17 mars o de anu ka rendez-vous ye tan ba ñina balma fe ko ke coga bela jere kan jija yano ce war min be anu wulu ni ñonce no 7 millions 400 non la ani wa bisegi no se ka soro coga mina boñina balma bela jere fe ni balma be no mum se ka do anji ko ka wari ngarna ba jurube do na ka amma namba ni don doni be ka ma se ka soti wu labla bela jere be dianya ko sala bañi na la fa la ka ko ñan ko ya war mo mbura la ko sala ke jannatul firdausi ngado nga foni ala ka dine de meninde mo ombe wele like kata alama kata wa kelem pe batalima kata ci den to ñoñali la ala famu sala fi sali kada mo man cabi no deme kaka donc da tambe bela jelen wele aywa bela jelen se kan se ko ke to kam ni ko nyala wani la fa ala ka aywa hamina ko bela jelen no ya ko ya timi ko nyuma ala le bulala ka no ya salli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh